Amos sorja jadi tiga bila tambang sin siu ya jadi yang nongri mula ani komputer bayar mula tenda bayar lam jadi suruh laya adam dane Amos oke I'm yang lah tadi Phepkau Davin yang lah Yesula Chandri Lasso Phyafulla Jai Masiha परमेश्वर द लानम तुझे सिधा गई अनि चुधुरी तेगदा बिसम परमेश्वर से यंगदा एकदम ज्याबा तिनीला दिन परमेश्वर से यंगला लागिरी शेंगसुजी हालेलुया नि परमेश्वरला छोन्नो वचन सिबांग ममलागी परमेश्वरला कृपा परमेश्वरला दया माया परमेश्वरला अनुग्रह जा दिन दिनन्जा तेगदा तमला बिसम छार दाबा मला थे छार शेजा yang sitini yang mamula he yang basi lama tini yang ni dugu chingi jojo ale nana anga aba ma haleluya asu asyang ani ake mam yang basi lama tini jammon jana yang jojo ale nana anga aba ma bari khamba mula tenda basi lama yang la परमेश्वर chunbo abda lana lai tuju sidagai hepkau tinire yang la chu tamang परमेश्वर ला मोहिको लाभ घेताङदा yang चाहिँ अगाडि बढ्दै अनि यहाँलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई लागिरि सुरुला प्रार्थनालाई लागिरि नै यहाँलाई भुटान ग्याम दोगसिबा यहाँलाई जुनगासिबा यहाँलाई रामदोरजी आशंगदा नै सुरुला प्रार्थना लाभला लागिरि नै राङदा छु समय दन्ना लसो फ्याबल्ला जयमसी जेन भाइ जन्मन तिनीलाई मलम लागे है परमेश्वर आवाज तिनीलाई दिन्दे yang ite jana da belabla spina mola aba उने जमन रेक्सिनन राङ मिन्दा तोर थिबर लागि नाङ मिन्दा जय जयकार लाव लागि राङ सिपिन बते मलम नरी साचिन ताङबन भएको बन तिनीलाई छोन्म वचन थिबर लागि हाम्रो जम्मन दान्दे नान्दे यला ताजा अभिषेक लासिन शिव परमेश्वर आबा तिने विशेष लासिन राङला लिड लावा जा कोलदुदा साथै साथ प्रेजेन्ट वर्कशिप रि तने जतिवटा भएका ते कोद सिनन परमेश्वर आत जय जयकार लादा मलाई तिलेसम यला जन्म वचन सुम मलाई आनन्द साथ चौक भित्र पसा बिसिन है आनन्द ताङसी एकदम परमेश्वरलाई महिमा लौ बिसिने यसरी कोल्बा मलाई परमेश्वर आबा तिनी जति जना दोखासी जिनु मलाई अनि काट्टे जना जन खावन मलाई प्रभु परमेश्वर आबा यसि चाडै अन्द चाडै अरु जति खारे नै समय भेबा ताका तने समय काते छुटौला सिपिनो आबा उनी एक एक राङला कोल्दु त राङला यारे फुलबन अनि तिनीलाई वचन सुरु अन्ते अन्तसम्म सबै राङसिन पवित्र आत्मालाई अभिषेक परमेश्वरलाई अभिषेक तेन सान्डे अगुवाई हान्डे रौला सिपिनो काते दुष्ट बा मांगसे बाबा थे यंगला डिस्टर्बेन बादा परीक्षा जति खावन मलाई बिसम्ने ईश्वरलाई छाने उनी भोट विरोध लाला टेलिभिजन बीएसएसपे गेलाव लागि उन्द कुलो मलाई ईश्वरलाई मेले केला परमेश्वर आबा स्वर्ग आन्ते खिसिपिनो परमेश्वर आबा यंगलाई एक एक त सबैजन राङला यारी फुलबन ईश्वरलाई छाने रेतला आमेन आमेन यहाँला आशंगदा लाना लन तुझी सिमुला अनि परमेश्वर से लाना मलम दोन्सु गई अनि तिनीले यहाँला छु गेताङला लागिरि छु सेवाला लागिरि सुरुला प्रार्थना तसी जिनमा मुला थेकाउ यङने चुदिरि परमेश्वर द अझै पनि सेमनिबा सेदुगु यङसे फुलके परमेश्वर द हालेलुया अनि जति पनि यहाँला रोदुगु गाते जोडा तपाईगेन मुला जम्मादन फेरि पनि जयमसिया मुला यहाँला तर्फ ग्याम परमेश्वर द मयको दगाई फेकाउ यङ चुदिरि तिनीला पहिलो नम्बरला भएकै यङ तामाङ भजन 3 नम्बरला भई भजन है गिक्सेम गिक्ता मायालाई येशुला लुइदै भ्राङ्नालाई
प्रेरणालाई Hange yang segre nono has Sama yang tala surga ribas Hange yang segre nono has Sama yang tala surga ribas Surga tu tena digatasi Yesu la 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 jai jaiकार Surga tu tena digatasi Yesu la 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 jai jaiकार Gigsema gigda mayaलाई Yesu la luidai mranalai Gigsema gigda mayaलाई Yesu la luidai mranalai Jammasin Yesu da viswasanai Saitanic शासन प्रेरणालाई Jammasin Yesu da viswasanai Saitanic शासन प्रेरणालाई Yesuलाई महिमा लाग्दोला Yesuलाई हुल्सा बाटोला स्वर्ग दूते नदी गतासी Yesu la 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 jai jaiकार Permesur abada chu wai gyamnan prasansa tagai jojali nana anga asyang angi aba ama जम्मादन लासो फ्याफुला फेरि पनि तिग्दा बिसाम अझै पनि यहाँलाई लिच्छा यहाँलाई रोदुगु करे चुरी संगतिरी जोड तसी शिवबा मला जम्मादन स्वागत मला अनि परमेश्वर त मयको तकै छु वाइ ग्याम तिग्दा बिसाम छु वाइ सिबि बराङ गिक्सेम गिक्का माया लबन यसुला लैदा याङसे ब्राङना लादोला हालेलुया परमेश्वर आबदा मयको तकै जामा चाहिँ खेन याङसे परमेश्वरला युल्छ याङसे बाखामला परमेश्वर त मयको तकै फेपको याङ चुदिरी तिनीले याङला सेवाला याङला दोस्रो भजन कोइ याङ चुदिरी याङ दान्दे 5 नम्बरला भजन कोइ Yang la at the
जुगजुगला दिन Tigada toda cima kosiang Ishuri mubaga dese Surgala yunusari nibada Abhikara yang baga dese Uzun burada paralar ne? Ishuri mubaga dese Surgala yunusari nibada Abhikara yang baga dese Asun hari bamirang Asun hari bamirang Dungala dansi akrase Dungala dansi akrase Jambuling yang ladim ain Mirela agiri cido bacin Julian yang lain Julian la atmadadim Yeshuri Vishwas Navala Yeshuri Vishwas Navala Surgari Mula Juguladim Surgari Mula Juguladim Oh Surgari Mula Juguladim यसुरी विश्वास लाभाला स्वर्गरी मुला जुगजुगला दिन साँच्चै नै परमेश्वरला जो याङची झ्याबा वाइको सिमान याङची परमेश्वर दा मयको फुलजी परमेश्वर दा अजुन पनि मयको दागाई साँच्चै जो वाइसी विवरणन यसुरी विश्वास लाभाला खाइमै आता आत्माला नाश चुली सिसी निसाइनन आत्माम तला स्वर्गरी बा साँच्चै नै है प्रिय मित्र रोदुको तिनी याङची यसुरी विश्वास लजी विश्राम याङला जो आत्मा जा खाइमे नाश आधा हालेलुया जो आत्मा जा स्वर्गरी बास दाबा दाला तेन तबसलामा परमेश्वरला जो छोनबो वाइ ज्ञान परमेश्वर द मयगु दगाई याङ यसुरी मोबका सिधारम है जजाबस्यम आलसे है स्वर्गला इल्सरी निबाला लागिरी अधिकार याङबा याङ दुगु इन्ना हालेलुया परमेश्वर द याङ नेसी ताङ सिमान परमेश्वर द जैलेन मयगु फुल्ला परमेश्वर द मयगु दगाई तिनीलाई याङ जुदेरी तिनीलाई याङला तेस्रो नम्बरला भजन कोइसेला मला जुदेरी याङ तामाङ भजन नम्बर 57 नम्बरी जो तामाङ भजन मला Recording in progress. Abyam fesi surgari
Abdelana Maya Laji Parmeshwarse mi Yulda Dub Dubri Brava mi Luila Gungri Phepkaji Yesu Yaldosi Yesu Phepkaji Yaldosi साथसाथै परमेश्वर आब्दा मयको दगाई छु यहाँला तमाङ वाइग्याम छु वाइसी बिबा अनुसार यांगसे विश्वास लसिमान यसुरी फेपकाजी बिसमजा यांगसे थे खैमैन यांगसे अनुभव अलावा शेगा यांगसे अनुभव लाम्याङला हालेलुया परमेश्वर दा मयको दगाई छु यहाँला वाइग्याम परमेश्वर आब्दा लाम तुजिस दगाई तिक्दा बिसम यहाँला लागेरी यसुजा फेपका सुजी है पाप ज्ञान मिगिक्नोन आशिगै बिसमान परमेश्वर से रंगला एक मात्र ज्यादा है प्यारो माया लाबा जादा जा यांगला लागेरी यांगला निम्तिरी संसारले निम्तिरी पुइगा सुजी परमेश्वर त यांगसे थेन्दा बसलामा दिन प्रतिदिन परमेश्वर त यांगसे उपहार पिन्दला परमेश्वरला ते एकदम ज्याबा छन्बो रंगला पुत्र पुइगा बा थेनन यांगला लागेरी ग्रेन दाम इन्ना थेनन यांगला लागेरी ठुलो त्यति बेला एकदम विशाल उपहार इन्ना तिनी यांगसे परमेश्वरला लागेरी तिका उपहार पिनमा मुला है थेताम यांगसे विचार लादला परमेश्वर त मयगा दगाई चुदिरे फेकौ यांगनी चुदिरी अर्को नन तिनेले yang 14 नम्बरला yang भएको छ मला जमन विक्सिमान yang चुदिरी फेकौ यांगनी चुदिरी 111 नम्बरला भएको है जो जम्बुलिङरी खालसिन लाबरी आखम्बा माया यसुसे लजिङादा
kola mansi jahilin ngata kraba kamu ba krala ato kau kola bisinam Isuse nyuhijingada krala ato kau kola bisinam Isuse nyuhijingada Isuse nyuhijingada sujang buliri kalchen labari akamba maya Isuse la singada kalchen pin bari akamba santi din adanda Isuse pin singada tuje simula chu ngala simhense tuje simula chu ngala simhense tuje simula chu ngala simhense Papla gyuri kyalba duiri Isuse ngada shashi pinchuji ngala papla doi puisiman प्रभु येशूजा क्रुसरी चुसी पिन्चुजी है यहाँला परमेश्वर आबदा लाना लाना मोयगा दागे छु यहाँला वाइग्याम वाइसी बिबेरांगन परमेश्वर दा यहाँला चुसे मेन्चन हालेलुया परमेश्वर आबदा मोयगा दागे यहाँला चुरी यहाँला कुंगरी रांगला माइक से रांगसे है म्यूट लसिगो अनम्यूट ता 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 तजिबिसन तिगदेसन चुरी जके डिस्टर्ब ताबा ताला है परमेश्वर त मोयगा दागे फेपकाउ yang चुदिरी अर्कुनन याखागी युवाई कोसेलमला जम्मन जाना देख्छ मान्ने yang 114 नम्बरला भएको चुदिरी है Sukamula, Julie.
Sargoli na na na, Sargoli jo jo ale, Sargoli na na na, Vajan Prabhula, Charjuni Dharvala Gala, Isure Mula, Charjuni Dharvala Gala, Isure Mula, Charjuni Dharvala Gala, Isure Mula, Charjuni Dharvala Gala, Isure Mula. Charjuni Tharbala Galam, Yesuru Chicken Mula, Charjuni Tharbala Galam, Yesuru Chicken Mula, Hallelujah. The Parmeshwar the Mohigodagai Waigam, Satsanan to Waisibi Brangan, I shan Sugu Jujali Nana Dugu, I Tini Tharbala Galam, Yesuru Chicken Yena, Yesuru Chicken Mula, Tindabasilama to Tharbala Galam, to Chargalam. Rangishi Jamandugusi, Mosedola, Hallelujah, Parmeshwar the Mohigodagai, Pepko, Jujali Nananga. Agu asu abba ama asyang angi meme mam dugu yang ni chudiri अझै पनि परमेश्वर आबदा मोइगो फुलगे अनि यांगला चु सेमेन छि यांगला चु सेमला आराधना जा परमेश्वर आबदा yang छि फुलगे हालेलुया परमेश्वर द मोइगो दगाई फेबगाउ yang चुदिरी ngai तिगै यांगला तिनी वाइला किताब ग्याम ngai 23 अध्याय द ngai चुरी रंगनी जमन्दुगो लागिरी पढिसि सुनाप्लाला अनि रंगनी जमन्दुगो से सान्स्यु खामला चुरी परमेश्वरला छुन्ब वचन वाइला किताब अर्थात भजन संग्रह बिसिपाङ मलाई याङसे झेर्दी बासरी पाङ मजा बिसम है चुरी परम प्रभु यांगला गोठालो बिसिमान टपिक रे शीर्षक रे मुला चु वचन ngai रंगनी दुगुला लागिरी अनि गाना लागिरी यांगनी जमन दुगुला लागिरी ngai पढपलछि चुरी ngai सुनाप्लाला चुरी चंगलछि सुङमा मुला दाउद लेसी भ्रिब भइन्न परम प्रभु यांगला गोठालो दाउदला वाइ परम प्रभु ngala gothalo hinna ngada tigai sela khachu ata these ngada ping ping ba che muba pangri chamula jaba ki muba shanta glari bhurba mula these ngala pranda dosi sonala mula these rangla min ansar ngada thik gyamri bhurba mula lanan longba khaba dhop dopa खोच घ्याम निसै nga long ato tigida bisam param prabhu rang ngaden cham mula rangla आठ पिनबा कडिसे ngada जोगाप लामुला rangse ngala शत्रु कदेला ओनछांगरी ngala लागिरी भोज ठीक लामुला rangse ngala थोबरी छुकु फोर्सी ngada मान लामुला rangse ngala खोरेरी प्लिंगसी न्योबादोना युसी पिनमा मुला rangla दया दिन माया ngaden cham सदन तला ढुक्क तसी nga सदन परम प्रभुला सेमरी चिम्याङला परम प्रभुला सेमरी चिम्याङला हालेलुया अनि परमेश्वर आबदा सु वचन ज्ञान मोइगो दागे टिकदिस परमेश्वरला चु एकदम न गहिरो वचन तिनी याङला गुंगरी चुरी परमेश्वरला वचन छि पाङमा मुला कि परम परमेश्वरी याङसी भरोसा लजिबस याङ तिकै सिला याङ त खाचो आदा चुरी पाङमा मुला परम प्रभु चाहिँ याङला तिकै हिन्न यहाँ कि असल जाबा गोठालो हिन्न हालेलुया yang शिवाला घटी रि निसाइता पनि परमेश्वरला धार्मिकता जा yang दिन छम अनि याङला लिच्छा तसिमान परमेश्वरला धार्मिकता सित याङदा जहिलेन बचप लाबा लसिसियुबा मुला परमेश्वर आबसी हालेलुया अनि परमेश्वर द मैगो दागे चुदिरी फेपकाउ जजाले नाना yang याखाकी भजन कोसिमान चुदिरी परमेश्वर आबदा मैगो फुनगे टिक्दे बिसम चु समय परमेश्वर सि याङदा द्वन्द मुला जुन समयले लागेर परमेश्वर द मैगो फुनगे yang चुदिरी तामाङ भजन नम्बर 85 नम्बरला भएको सिमान परमेश्वर द मैगो फुनगे हालेलुया Rapsi vai gosi prabhula mahimala tula dampu rapsi vai gosi prabhula mahimala tula juju ade nananga diksinam prabhula yursa batula juju ade nananga diksinam prabhula yursa batula sailung lala Siamaran oh sailung lalari nangari
दिसे श्यामारङ प्रभुलाई महिमा लाबारी गाँदै श्यामारा हरकम प्रभुलाई महिमा लाबारी गाँदै श्यामारा हरकम तुर्सेला बाबारनी नङनी कोइली चरिसेको बारन तुर्सेला बाबारी नङनी कोइली चरिसेको बारन प्रभुलाई जय जय लाबारी गाँदै भएको बरा हरकम प्रभुलाई जय जय लाबारी गाँदै भएको बरा हरकम जम्मन शिशुआले नाना रेगे बेनन जम ओ जम्मन शिशुआले नाना दिक्सी रेगे जम्मन जम प्रभुलाई जय जय लाबारी कोइले सैले जम्मन जम प्रभुलाई जय जय लाबारी कोइले सैले जम्मन जम सुहाई जम्बु लिङरिनी येशु न हिन्ना सात्यलाई काम सुहाई जम्बु लिङरिनी येशु न हिन्ना सात्यलाई काम येशुरी विश्वास लासामी जम्मन ताला स्वर्गरी जम येशुरी विश्वास लासामी जम्मन ताला स्वर्गरी जम डम्फुराप्सी वाइगोसी प्रभुलाई महिमा लातोला डम्फुराप्सी वाइगोसी प्रभुलाई महिमा लातोला जुजु आने नाना डिक्सिनम प्रभुलाई हुल्सा लातोला जुजु आने नाना डिक्सिनम प्रभुलाई हुल्सा लातोला हालेलुया हालेलुया तागै येशु रंगा महिमा हालेलुया तागै येशु रंगा महिमा तागै येशु रंगा महिमा तागै येशु रंगा Dengkau jejale nanang jugu cuduri yang la परमेश्वर अब त सेमेन्जन मोइको फुल्के अनि yang la सेमेन्जन मागे परमेश्वर आमा रंग त मोइको तगाई ओ दिगदा बिसाम परम प्रभु रंगन्न गोठालो इन्ना रंगन्न गोठालो तपाईसिलामा गन्द तिगै सेला खाचो आदा ओ हालेलुया रंगसिङ गन्दा पिङ पिङबा छेमुबा ग्लारी छाबा मुला परमेश्वर आबा अनि जाबा गुइ खाबा अनि शान्त ग्लारी रंगसिङ गन्दा बोरबा मुला अनि रंगसिङ गन्दा प्राणदा दोसिनोन सोना लाबा मुला थेन्दा बसिलामा परमेश्वर आबा रंगदा मोइको फुल्ला प्रशंसा फुल्ला जुदुइलाई गन्दा सेमेन्जेन रंगदा प्रशंसा अनि मोइको फुल्ला ओ प्रशंसा फुल्ला Jungala semhense prashansa fulla Jungala semhense yang la Prabhu da prashansa Oh yang la Prabhu da prashansa Ngapa bikalabadiri rang akase kusi pinji ngadobri brabadiri nang salna sigala manji ngapa bikalabadiri rang akase kusi pinji ngadobri brabadiri nang salna sigala manji prashansa fulla Jungala semhense prashansa fulla Jungala semhense yang la Prabhu da prashansa Oh yang la Prabhu da prashansa Narin si Rabadiri Yari tung si krensi Tambasin Rabadiri Yesu singadaro
प्रभुदा प्रशंसा Yangat Prabhuda Prasansa Nalami klipiasi pinji Ibasinda tuisi pinji Saitana mandana kamse Tiningada klasi pinji Senda trisi pinji Saitana mandana kamse Tining ada klasi pinji Moi gola Shungala semhense Moi gola Shungala semhense Yang lan Prabhuda prasansa Oh Yang lan Prabhuda Prasansa Oh Yang lan Prabhuda Hosana Oh Yang lan Prabhuda Hosana Solberi dancha baba Rangla chanda stamman mata dorthila Tingada bisa Prabhu aba Rangana Shimla Malikinda Ngana Shimla Gleina Ngana Shimla tamda goba Chu samsare mi khala mulara Rang bai khalai पनि आरे परमेश्वर आबा स्वर्गरी नन ngana rang bai khala are अनि chu जम्बुलिरी rang da chikin chu sim sim maiba khalai non are rang rang mi khala are परमेश्वर आबा rang da मैगो फुल्ला अनि rang da प्रशंसा फुल्ला तिनी rang la छन्म वचन सिंहमा मुला nga परम प्रभु परमेश्वर नन एनी गदेला भागिन्ना एनी गदेला अंश इन्ना तिनी प्रिय मित्र यांगला परमेश्वर आवनन rang den cham ngala लागिरी यांगनी जम्मन दुगुला लागिरी अंश अनि यांगला भाग दो बसी लामा परमेश्वर द तिनी यांगसे मैगो फुल्के प्रिय मित्र यांगला सेमिन जन परमेश्वर द मैगो फुल्के ओ हालेलुया साँचो नै परमेश्वर आबा रङ कति दयालु अनि मायाला खानी परमेश्वर हिन्ना ngani rilsi braba duiri rangsi ja yai chungsiman krensi pinba mula परमेश्वर आबा जम्मन दुगुसे खलासी ता पनि परमेश्वर आबा रangsi खैमैनन ngani दुगुदा आखलाजी तिगदा बिसम रंग परमेश्वर सदन लागिरी गिखेन परमेश्वर इन्ना ओ परमेश्वर आबा रंग दा लाना लान तुसिमुला ओ हालेलुया रंगला आत्मा से प्रभु प्रभु साप्रारी जा रंगला आत्मा से भर बसिमान परमेश्वर आबा भन्दा महिमाला योग्यला परमेश्वरला महिमाला योग्यला मिदुगु सोजी परमेश्वर आबा रंगदा लाना लान तुजे मुला तिनी प्रभु ngai sobari याखरकी आशा यंगमा मुला ngai सोबाला लागिरी याखरकी स्वर्गीय दर्शन ला आशा ngai यंगमा मुला परमेश्वर आबा थेन ताबसे लामा ngai रंगला छन्दा सेमिन्जन तुजे से फुल्ला परमेश्वर आबा ओ हालेलुया Sobare asayanji esula ayamayase oh nai tini sobare asayanji esula ayamayase jusimnala furtanji esula viswasalabase Simnala furfurtansi Yeshuda viswasalabasi Urife bahoishera rangba Lepa lepa maya pinji Oh Purushrava Urife bahoishera rangba Lepa lepa maya pinji Shishi jinmana Sushichiba Pinji Sushichiba Nashimda Sushichiba Pinji Nai Dini Shubari Asayanji
tanzi Yesuda viswas labasi Simnala fur tanzi Yesuda viswas labasi Tachane परमेश्वर आबा langda lanon thujisitagai chuduiri tigida bisam tini ngonche sobala lagiri yakarki asa yangba mula thi asa cha rangla daya maya hinna परमेश्वर आबा rangla daya maya se lama labase lama tini yangse churi sobala lagiri asa yangba mula rangse tini sapragyam rangla atma da theri yusiman yakari purna jibit lashuji परमेश्वर आबा tini ngonche sobala lagiri rangla swargiya darshan gade yangba mula Tenda basi lama परमेश्वर आबा rangda lanan thusi mula tigda bisam ngonna chu sem tini phutphur tangba mula rang yesuda biswas labasi lama ani muri feba oiser rangbanon lepa the oiser banda पनि lepa maya tini rang परमेश्वर से tini jamboling da lasyoji परमेश्वर आबा ani sisi jinba ngani मिगदला सेम दुगदा सिसी जिनमा जम्मन मिदुगदा संसार त रंग से बचप लाबारी प्रभु रंग परमेश्वर से बचप लस्युजी अनि थेन्दा बचलामा तिनी ngन्ची सिसी जिनमा याखरकी सेम दाजा याखरकी सोसी चिबा 8 सा रंगला दया माया से रंगला प्रेम से रंगला कृपा से थे खैमेनन प्रभु आबेब मायासी लामा तिनी ngन्ची याखरी सोसी चिबा 8 यांगमा मला परमेश्वर आबा रंगदा लाना तुसी मला परमेश्वर आबा दान से क्या चुंगन्ना लुई चुंगन्ना सेमजा रंगला छारे ngन्ची चोल्ला ngai प्रभु जम्बु लिंग्री सोदेवर प्रभु रंगलान महिमा लाबाला लागेर ngन्ची जम्बु चु लुई अनि चु आत्मा अनि चु सेम दुगुजा रंगदा ngन्ची चोल्ला परमेश्वर आबा langda lana तुझे सिदा गई अनि चुरी प्रभु तिनी yang दुगुसे चुरी रंगला जजामे दुगुसे जुम अनलाइन गेम प्रभु जसरी नन तासे तपनी रंगला जाजामे दुगु याखरकिन सेम थोसीमा खासीमान रंगला छान्डी रंगला सेम गदे अनि प्रशंसाला उपहार गदे अनि प्रभु चु रंगला छान्डी चोलबला लागि ngani खाबन मुला अनि चु आराधना अनि चु सेमयनचला आराधना जा प्रभु रंगला छान्डी ngani बलिदान पूर्वक प्रभु ngani रंगला छान्डी चोलला तिगदा बिसाम परमेश्वर अब रंग जकेन सदनला परमेश्वरिना रंग पहिलानन मुबा अनि दान दिनन मुला अनि प्रभु फेरि पर भविष्यरी नन रंग तसेला मुला प्रभु नंगन रंग प्रभु तसेला मुला थेन्दा बसेलामा रंगला चु खैमैनन आजिनबा मायाला लागिरी खैमन आबेबा अनुग्रह कृपाला लागिरी अनि निगाहला लागिरी ngana चु सेमेन्चे रंगदा मोइगो फुल्ला प्रशंसा फुल्ला जम्मन आराधना प्रशंसा रंग यीशुला छानरी सैलेन्दान अनि सदनदान तगैबिसी चु प्रशंसा रंगला छानरी चुल्ला यीशु प्रभुला आपला छानरी आमेन परमेश्वर आबदा लाना तुझिस्ता गई तिनी yang जमन दुगुसे ने परमेश्वर दा yang सिमला आराधना यांसी फुलखामजी चुदुइरे फेरि पनि जम्मादान लास्ट अफ फ्याबुला जयमस्य मुला जति जना जति यंगला दीक्षा जोड दिबगेन मला जम्मादान स्वागत मला ने परमेश्वर दा मयगो दागाई परमेश्वर आबदा लाना तुझिस्ता गई फेपकाउ yang चुदुइरे दारेम परमेश्वरला छन्बो वचन सान्बा समय हालेलुया अनि परमेश्वरला छन्बो वचन यांगला गुंगली तिनी बसिमान फेपका सुबान मुला यांगला हेटोला ग्याम यांगला आशंग दानियल सिंगतान आशंग है त्यो ngay गल्ती पांग जगी आमो सर यांगला आशंग है हेटोला ग्याम दानियल सिंगतान आशंग तयारी तसी जिनमान मुला थेबन्दा गाछा yang परमेश्वरला छन्द वचन लागेरी yang प्रार्थना लागे अनि चु प्रार्थना छन्द वचन न लागेरी प्रार्थना लाबला दुगुर लागेरी जा यangला एटोलाला यangला प्रेम आशंग यangला चुरी मुसिउला ने है यangला प्रेम आशंग अनि रांगसे वचन लागेरी प्रार्थना लस्युगो हुन्छ आउनुस् हामी प्रार्थना गरौँ सान्छु मुला आशंग सान दाति लासो फ्याबुला जम्मेता masih talayang zaman प्रार्थना लागि बेनन
धन्यवाद मुला प्रभु रांगदा चुदुरी रांसे सुसमय nganda pinji प्रभु साँच्चै प्रभु तिनीला चुदुरी रांगला कोलासे वचन बजे खाबन मुला सु वचन ग्याम से तिनी जमन सानबा रांगला कोलदुगुदा जम्मदन प्रभु रांसे प्रशस्तरी मोलाम दोन्न बासे गाय विश्वास लापा मुला साँच्चै प्रभु रांग सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुला रांग सर्वव्यापी परमेश्वर मुला संसार भरि जहाँ कुना कप्चरी मुबम्मी करतन रांग से प्रभु रांग से प्रेम लाबा मुला रांग से दया लाबा मुला रांगला करुणा रांगला माया से प्रभु राजा nganda sona laba mula प्रभु थेताबस लामा गन्ते रांगदा विश्वास लाबा मुला चु साचिन चु तामाङ अनलाइन संगद्री रांग से संसार भरिन प्रभु रांग से जागृति दान लाबा रांगला ओ प्रभु शक्ति आत्मा रांग से खनाइ दिसु प्रभु तिनीला रांगला कोलता प्रभु त्यो वचन बिनमा कोलता प्रभु रांगला आत्मा से चलाइ दिसु को प्रार्थना लाबन मुला प्रभु त रांगदा महिमा पुरिन अन्तिम सम्म रांग से अचम्म तरिका से गेल लसुको पिता रांगदा धन्यवाद सारा महिमा आदर सबै मिन्ने आमेन लाना थुजिसितगाई परमेश्वर आबस लागिरी प्रार्थनाला अगुवाई लसुइन्छन् अनि फेबगाउ याङनि चुदिरी परमेश्वरला छुन्ब वचन सारा तयारी मुला परमेश्वरला छुन आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टु गॉड प्रभुलाई लाना थुजिसितगाई अनि चुदिरी याङ परमेश्वरला हेटौला ग्यामनन फेबगा सुनिल सिंगतन आशंगदंगाई चु समय दन्ना संगति वा सम्पूर्ण सन्तान गरिदा लानन सुमुला अनि सायद यो पहिलो मयम प्रचार लबा तिनै जो प्रभु से मौका तोबा लनि मला अनि विशेष रेजमाले याङला पाहिम तामाङ संगतिने तो मौका निम्ति र प्रेम आशाङ पास्टर वादन लानन धन्यवाद मला तर ngai नेपाली ग्याम पाङलादला माबला सुगो अलिकति यो मध्य मान्छेलाई तामाङ ग्याम चाहिँ केही शब्द गति हेरफेर तला यसलाई लागि राख्ने चाहिँ प्रार्थनालाई सुगो याङदा सहायता तोगै तुङला पहिलो प्रयास हुँदा अनि चाहिँ कहीँ कमी कमजोरी ताजी सुङसम प्रेमजी प्रभुलाई तर्फ ग्याम क्षमा दोषुलो विभागला हुन्छ धन्यवाद मुला सुसमाचार यूहन्नाला 1 अध्यायला विशेष लेखमाले जी सी दोला चुरी चरौले प्रिबुल मुला यालमा जी चुरी नेपाली ग्यामलाई 46 पद सुसमाचार यूहन्नाला पुस्तक 1 अध्यायला 46 पद रित्रौं प्रिबुल मुला नथानेलले तिनलाई भने के नासरतबाट केही असल कुरा आउन सक्छ र फिलिपले तिनलाई जवाब दिए आमेन प्रभुला महिमा तगै सम्पूर्ण तिनीलाई संगतिरी पासिबा प्रदुगदे सन एउटा सब्जेक्ट एउटा विषय यहाँले संशोधला प्रभु यहाँलाई जीवनले यहाँला जीवनला कथा यहाँला जीवनला सम्पूर्ण कथा छ र यहाँला देशला कथा छ परिवर्तन लस्योबरी द्वाबलमला देव वचन छ यहाँ चाहिँ छोटो नै कदे प्रभुला आत्मा चाहिँ कतिको साथ दोनम प्रभुला आत्मा अलि भरमुला यहाँ विश्वासलाई तर 10-15 मिनेट 20 मिनेट कति तल यहाँको विषयलाई वचन संशुगे है तिनी चुरी प्रिबलमुला नथानेल चाहिँ बिजी के नासरतबाट के असल कुरा आउन सक्छ र साँच्चै नै प्रभु यहाँलाई जीवन न प्रभु तोबरी तोबले हिन्न यहाँलाई जीवन चलाइदिबरी तोबले हिन्न यहाँलाई जीवन छ पूर्ण रूपले प्रभुले इच्छारी प्रभु चाहिँ चलाइदिबलाई तोबले हिन्न त्यसपछि तिनीलाई वचन यहाँ चाहिँ त्यो विषयरी यहाँ चाहिँ केही वचन संजुगे हुन त यहाँ चाहिँ त्यो वचन जहिले संजीव हिन्न तर प्रभु चाहिँ फरक समय फरक प्रकाश यहाँलाई जीवन दोला अनि तिनी
yang dah saya Prabhu je फरक किसिमले चलाइदिछु होला फरक किसिमले आशिष होला प्रभुलाई धन्यवाद मुला नासरत विवाह वास्तव yang जम्मदन बाइबल पढ्दिबा व्यक्ति कतिजना इजरायलीहरुको व्यक्तिगत चाहिँ त्यसलाई वास्तव त्यसलाई का ऋतुजी र सी कतिवटा इतिहास कतिसी माले नासरत रिजा जैलेन अजेब घटना जैलेन अजेब तब अजेब मिगदिसु बफाजिमत्री अनि हेर्दैसी प्रभु येशू 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशूचा नासरतरी तोगजी नासरतरी हुर्कैदिजी अनि त्यसलाई कारण ज ताजिम सुन्छम नासरतलाई इतिहास परिवर्तन तब लागिरी नासरतलाई व्यक्तिगत र जीवन परिवर्तन लब लागिरी हे जे आहिन प्रिय गदे तिनी याङ र विश्वभरि र व्यक्तिगत परिवर्तन र विश्वभरि र व्यक्तिगत जीवन परमेश्वरलाई राज्य रमाउन लागिरे प्रभु येशू पाउन लागि चुरी यहाँ चाहिँ अलिकति गहिरैदिसी अध्ययन लम्बाली यहाँ चाहिँ विशेष गरी हिमालय नासरतलाई अवस्था छ साँच्चै नै फिलिप चाहिँ त्यही अवस्थासम्म जा नासरतमा केही असल कुरा आउन सक्छ र विवेक हिसाबले कोममाले नासरतरी साँच्चै नै जैलेन अजेब घटना जैलेन अजेब ताम आज मुग्ने गतिजे तब मुगला तर फिलिप चाहिँ सुङजी आएर फेर त्वासिमाले सिएको विश्वास लाओ कि प्रभु जी चुक्ताला जो व्यक्तिगत याङलाई चाहिँ भन्ने अचम्म केलाला सुङजीमाले फिलिप चाहिँ आएर फेर सुङजी है अनि प्रभुको धन्यवाद मोला साँच्चै नै जो वचन अनुसार तिनी याङ विश्वमाले याङ तामाङ नेपाललाई विशेष परिवेशरी अवस्थारी घटना गते दुःखलाग्दो इतिहास गते मुला प्रिय गते याङ जम्मन याङ त थामुला अनि तर प्रभुजी तिनी यहाँ तामाङ दुगते त विशेष नेपाली त्यो तामाङसँग तिरी विशेष ओने प्रेम आशंसा किसिमले तिरी यहाँ दिन छम प्रभुलाई महिमा लब लागि तिरी जीवमाले बडो जागृति बडो आनन्द बडो प्रभुलाई अचम्मलाई उपस्थिति महसुसले चाहिँ साँच्चै नै त्यो तामाङ सङ्गति एकदमै प्रभुलाई उपस्थित तपाईँ महसुस अनि बडो आशिषका अनुभव गम्जे अनि ngada thega the सङ्गति चिना चिनन ते अवस्थारी प्रभु मलाई एक किसिमले अगुवाई दोजे ताकि साँच्चै नै जो देशरी अनि मामला सुगो प्रब्लम त जी तो मौसमलाई कारण या ता कारण यहाँ प्रार्थनालाई जो टेक्निकल समस्याको लागि अनि साँच्चै जो देशले एकदम पछाडि परेको जाति याङ तामाङ जाति हिँड्न याङ दुखरी पर्दिबा दुखरी भुटिबे याङ तामाङ जाति हिँड्न तर उनी जुन तामाङ सङ्गति चिम्माले प्रभु से हृदय उत्साह तो साँच्चै त्यो देशले
yang एउटा पिछडी त जीवा आज अब अवस्था जीव गदले जीवनी प्रभु तुआसी प्रभु से फरक योजना लाबल जिम प्रभु से अब फरक के लाबले जिम बिबे एउटा अगुवाई तो जे अनि प्रभु धन्यवाद मलाई तिनी जुन वर्शिप ला टिम दिन वर्शिप ला साथ रिंगानो तुरी संग रीति बडो आनन्द बडो आशिष ला महसुस कैलागी साच्चै नै जसरी नासरतलाई इतिहास बदल्दिलाई प्रभु त्वाबला तिनी यङ तामाङ्गले इतिहास बदल्दिने प्रभु चाहिँ एक तामाङ्ग चुन्दिसिउ जिम तो प्रभुलाई महिमा तिनी मरासिंग बडो खुसिंगम जी यङ पदम पोखरीला जुन मकवानपुर जिल्ला पदम पोखरीला इतिहास सिजिसुम प्रिय गर्दै बडो डर लाग्दो मलाई त्यो भारी मि छेपा जे आएर कुङमा इतिहास मलाई त्यो भारी लाङलान जामेको तुङमा जरोमा खाला इतिहास मलाई तर प्रभुले यङ प्रियजन गदे तिनी प्रभुले साँच्चै चुक्ताला याला काब्रेला सिन्धुपाल्चोकला सिन्धुलीला प्रिय गदे र देश विदेशी शिव याङ तामाङ गतेला इतिहास पद्धतिला तिनी प्रभु चाहिँ त्यो संगति तोजि मलाई तिनी प्रभु चाहिँ याङ द संगति रिगैछि मलाई तिनी प्रभु चाहिँ याङ द भलटले जीवा अनुभव मतताजी प्रिय गदे अनि प्रभु त धन्यवाद मलाई याङ अरु प्रभुले वचन हुन् सान्गे अरु वचन शायद yang lebih sri प्रश्न बोल्ने भामजी आहामनी प्रभु सेला रंगला बुझाई ngala क्षमता प्रभुजी जासम अगुवाई तोजी जासम शब्द गरेर प्रभुजी तोजी त्यसमा बोली छ मलाई कतिपय गल्ती त जुन क्षमाला सिगो र यहाँलाई बीच गए अर्को वचन पुर्किनी अर्को वचन गदे yang pangburge अनि त्यो वचन त लागे गरे सानस्कृति है आज सबैभन्दा पहिले यहाँलाई भजन संग्रह पुस्तक भजन संग्रह पुस्तक 92 10 पद yang पढ्दैछु के अनि भजन संग्रह 92 10 पदले मोबा वचन नै नेपाली गेम पढ्दैछु यहाँलाई पिछले सुनै तन्सु गुरानी चाहिँ त्यसले ओरल पिब्रुमला तपाईले मलाई जंगली साडीको जत्तिकै शक्ति छ उत्तम तेलले मेरो अभिषेक भएको छ है आमेन हालेलुया प्रभुदा महिमा तगै साँच्चै प्रिय गदे जसरी नासरतले इतिहास बदल्दिबरी प्रभु त्वाजी तिनी याङ जति पनि प्रभुले विश्वासले संगतिले शुभ प्रिय गता प्रभुजी साँच्चै नै याङ द टु संगतिले दिन प्रतिदिन यहाँ संगति साँच्चै नै प्रभुले याङ अगाडि बढ्दै दोषी मला प्रभुजी साँच्चै नै प्रभुलाई आत्मा दोषी मला अनि हे आत्मा दिन चाहिँ शक्ति से प्रिय गदे दुष्टला साँच्चै नै राज्य गदे बन्द दसी हर्षल मला नरकला ढोका गदे बन्द दसी हर्षल मला प्रिय गदे साँच्चै नै चु प्रभुला अनुग्रह प्रभुला उपस्थिति प्रिय गदे हामी यहाँ प्रभुले साँच्चै नै विश्वासले यार्गे यहाँला खाला यहाँला इतिहास साँच्चै नै प्रभुजी परिवर्तनलाई सृष्टिमा यहाँला लाला कुरो प्रभुजी परिवर्तनलाई सृष्टिमा होला यहाँ प्रभुले एकदम विश्वासले अगाडि बढ्दै रोदु गदे मित्र गदे अनि प्रभुजी साँच्चै नै यहाँलाई जीवननी अचम्म केलसी चेसेला मला हेर्दैसी चु शक्ति सामर्थ्य अनि चु प्रभुला अभिषेक अनि प्रभुला वरदान प्रभुला आत्मा यहाँलाई जीवननी प्रभुजी प्रशस्त मात्राले खाने दिसिला होला हेर्दैसी जब अब यहाँलाई जीवन इतिहास परिवर्तन तसी यहाँलाई हेर्दैसी निरन्तर प्रभुलाई उपस्थिति प्रभुला संगतिरी सेवारी वचन बढ्दैछौँला त्यो उत्साह रंग तोसी पहिलो संगति मलाई सायद त्यो सामान्यम त्यो वचन पाउँमा तर कतिपय कुरोले अलि गाह्रो त मलाई त्यही सोचम पहिले
17 वर्ष त उना नेपाली आसे भयो तर स्कुलले प्रिसी चाहिँ पास त भयो तर नेपाली अक्षर पढ्दै बुझावा तर ते पाङमा आसेको त्यति तर तिनी फेरि तामाङ रिजा फेरि नेपाली रे पंक्षी पोर्जी से पोर्जी तर तामाङ रिजा गर्दा अलि फेरि गाह्रो त जिम्ला आसे गर्दै मित्र गर्दै गर्दा प्रार्थना जे हुन्छ यहाँ फेरि अर्को वचन पुर्की पढ्दै अनि यहाँ जो पहिलो राजालाई पुस्तक 18 अध्यायलाई यहाँ चाहिँ 44 पद यहाँ चाहिँ तिरम सिगे तुरे 44 पत्री तोरौले पिबलमला सातौं पल्टमा चाकरले भन्यो मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उड्दैछ तब एलियाले त्यसलाई भने गएर आफूलाई भन्न आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुस् नत्र तपाईले पानीले रोक्नेछ मित्र गदे प्रभुला साँच्चै नै त्यो समयरी एक किसिमला इजरायली 3.5 वर्ष धुना नाम आहाबा क्लामोब्लथे अनि नाम आहने के लिए एकदम उजाड त जीव क्लाम होला तर फेबेली एलिया जे के है जी त बिजी तिमीले के देख्दै छौ विशेष 7 चोटि बिमाले मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रमाथि उड्दैछ बिजी केसी सुङजी गेहेजी से प्रेमित्र गदे साँच्चै नै 3.5 वर्ष दोना हे इजरायली नाम आहाब मुवा तर 7 चोटि दोना एलिया जे प्रार्थनालाई सिधाले गेहेजी दा त्यागो बिजी तर एउटा मिलाई यादे बा बादल देखा पड़ती थी अनि थेग्यम अनि एलिसा से गेसिदा पाजी कि आहा तरे नाम हावन मुला तरे रथ तयार ले सिताले तिमरे यारगो तै बस ग्यालम तासे मुला नाम जे सोंगसे बिजे प्रिय मित्र गदे इजरायल इतिहास से 3.5 वर्ष दोन नाम आहामा धेरै अनेका धेरै निकै समस्या तटी तर एलिसाला प्रार्थना चाहिँ माफलाई सुगो एलियाला प्रार्थना चाहिँ फेरि 3.5 वर्षले आहाब नाम आजी प्रिय गदे अनि हेर्दसी थे इजरायली एक किसिमला तन्नेसम्म इतिहास मुला कि 3.5 वर्ष आहाब नाम फेरि नाम हाबल मुला हेर्दसिन साँच्चै नै यहाँलाई जीवननी जो देशरी यहाँ चाहिँ एउटा आत्मिक कला एउटा विश्वासलाई छाप लादैछ मलाई प्रिय गदे यहाँ तामाङ विश्वास प्रभु जीवनी एलिएसेर जो कुरो यहाँ एकता उत्साह बिन्दी एक अर्का त प्रार्थना सी जो खलारी यहाँ जी जसरी एलिया जी एउटा इतिहास लागि गदे प्रभु अस्तित्व इच्छा लाबमुला जो कुरो यहाँ जी विश्वासलाई अगाडि बढ्दिदोला त्यो देशले जसरी बाला धर्म गुरुको चाहिँ विभिन्न मूर्ति तन्त्र मन्त्र लाबमुला त्यो देशले तेरामलाई चाहिँ यहाँलाई देशले अनौमन खालला विभिन्न भूत प्रेत मान्ने व्यक्तिगत जगतले जीवनी परमेश्वर असमूला परमेश्वर सत्य मूला विषय परमेश्वर काम गर्ने प्रभावशाली परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर विषय जो कुरालाई गवायालाई विश्वास गर्थे यहाँ एकअर्का विश्वास उसी एकअर्का त यहाँ प्रार्थनालाई एकअर्का यहाँलाई जीवनी जो गवाई यहाँ तामाङ रोध गरिसे त्यो गवाई आन्दोलन विभाग राख्दा जो वचन यहाँ एकअर्का त जो वचन यहाँ उत्साह हो यहाँलाई गवाई प्रेयर गरे दाने जेल गर्ने सेजी मिसम yang जेलली या तामाङ आसँग बढी तला दिएको मे छेकपा ग्याङमा जे आएर टोकरी yang बढी तला तर यहाँलाई जीवनी परमेश्वर चाहिँ फरक योजना खानमुला हेर्दै चाहिँ त्यही फरक योजना
परमेश्वरलाई छन् या परमेश्वरलाई योजना इच्छा यहाँलाई चाहिँ परमेश्वर मसिएवा अरे हैन परमेश्वर चुखारी टु क्षेत्ररी टु काल इतिहास परिवर्तनलाई यहाँ विश्वासलाई गर्दै तल लानन पछन् बुद्धिजी अब पुर्की पछन् लास्टै पाउँछे अब कतिवटा कुरो सायद क्षमा तगै प्रभुता महिमा तगै महिमाका लागि तगै हुन्छ जो जकरिया पुस्तक 8:23 पद पढ्दिसी अनि तारे जनाको वचन तिनीला संगतिरी अन्तिम वचन होला जकरिया पुस्तक 8:23 पदले जरी चोरौले प्रियवलमला सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ ती दिनमा सबै जाति जातिबाट र सबै भाषा बोल्नेहरू मध्येबाट 10 जना मानिसले एउटा यहुदीलाई लुगाको छेउ समातेर यसो भनेछन् हामी तपाईसितै जानेछौं किनभने हामीले सुनेका छौं कि परमेश्वर तपाईसित हुनुहुन्छ यहाँ जम्मै एकैचोटि हालेलुया आमेन ल परमेश्वरको महिमा त गई थे दिन प्रियगते चुरी यहुदी बिबलौला है यहुदी बिबलौला थे दिन नि अन्तल दिन नि 10 जना मी कुर्की यहुदीला फन चुङसी फन्नी पक्रेतिसी हासिल मुला परमेश्वर यहुदीला साथीले तपाईँ के प्रियगते तर चो वचन अनुसार नुन तिनीले दिन्ने परमेश्वर चाहिँ यहाँ विश्वासलाई सुची यहाँलाई जीवन नि तब ज्ञान चाहिँ प्रिय गदे तिनी यहाँ चाहिँ मिला पछाडि आही यहाँलाई पछाडि मि हान लाग्दा चो विश्वास द्वारा यहाँ परमेश्वरलाई उपस्थित यहाँ जब यहाँ प्रहलाद प्रिय गदे मि चाहिँ यहाँलाई लिचा लिचा खान्छ लाग्नु जाति जाति गदे प्रिय गदे यहाँ पछाडि कारण तिमीलाई परमेश्वर तपाईसित हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति दिने हुन्छ त्यो व्यक्ति लिने होइन त्यो व्यक्ति शक्तिशाली कसैलाई मलाई त्यो व्यक्ति चाहिँ श्रेष्ठ कसैलाई मलाई त्यो व्यक्ति शिर कसैलाई मलाई हेर्दैछ यहाँ तामाङ संगतिता तामाङ संगति शिव प्रत्येक परमेश्वरलाई जन कोलोमागत या वंशगतिता परमेश्वरलाई छोरी गतिता तो वचन द्वारा यहाँ एकअर्का यहाँ उत्साहित परमेश्वर यहाँ साथ रे मूल विषम प्रिय गदे यहाँ ताकुरुले लोगादो यहाँ अगाडि बढ्दितो होला ताकि जो देशले मि गदे यहाँ चाहिँ डोरे जो देशले मि गदे सेम टादले जो देशले मि गदे विश्वास प्रभु यहाँ चाहिँ ता बहान्दोला ताकि त्यो व्यक्ति गदे प्रभुरी वागै प्रिय गदे जसरी जसरी एउटा यहुदीता फन्चुङसिन 10 जना मिन्दी पछेदिला हेराउँदैछिन् प्रिय गदे यहाँ तामाङ संगति यहाँलाई विश्वासद्वारा यहाँलाई प्रभुदा मिसे पछेदिले यहाँलाई जीवनद्वारा प्रभुदा स्तुति तगै महिमा तगै जो पारले यहाँ चाहिँ साँच्चै यहाँलाई जीवननी इतिहास प्रभु से रस्तिबा प्रभु से थानमा इच्छा लस्यौ मोला अनि साँच्चै नै परमेश्वरले महिमा तगै परमेश्वर धन्यवाद तगै र उहाँ एकदमै कठिन गाह्रो तबल होला त्यसैले परमेश्वरलाई आत्मा चाहिँ राम्रो त्यो वचन परमेश्वरलाई आत्मा चाहिँ फरक किसिमले दोक्युला फरक किसिमले दोरेकी चुला तर गाई बुझाइदियो आम चाहिँ परमेश्वर आत्मा चाहिँ राम्रो बुझाइदियो हामीलाई र साँच्चै नै तिनी जुन वचन यहाँ जे चिजी के नासरतबाट केही हुन केही असल कुरा हुन आउँछ र साँच्चै नै तिनी जो देशले यहाँ तामाङ कोलमागता निजे अजब दृष्टि मला yang ji air tumba yang papa yang बुद्धि आर्व बिमला तर येशुला कारण चाहिँ यहाँलाई जीवन नि असल कुरा तसेन मला असल कुरा तसी यार्सेल मना हेगदे यहाँ प्रभुमाथि विश्वासलाई प्रभुमाथि भरोसा दानगे प्रभुले भक्ति थानगे प्रार्थनालाई प्रशंसालाई साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ मिजे आम्राङमा सेमरी सोचदिको कुरो गदे साँच्चै नै यहाँलाई जीवन नि प्रभु तेलसी
साँच्चै प्रभुसी महिमा किन्सुला बेसी साँच्चै जो तामाङसँग फेरि जतिजना शिव परमेश्वर चाहिँ मलमदो गएपछि उहाँहरूलाई 2 शब्द र परमेश्वरको वचन चाहिँ यहाँ जम्मदन आशिष मलम तगाएपछि छोटो शब्द फेरि खान्छन् बाँकी समय तिनीलाई सञ्चालक युद्ध हस्तान्तरण लवन धन्यवाद मुला परमेश्वर त महिमा तगाई यहाँ चाहिँ जति प्रयासलाई जी जम्मन कुरो के तगाई बेसिन्छु समय Recording stopped. ओवन पिता मुला आस्था जय मस्जिद सु त्याबुला जय मस्जिद आशा साँच्चै नै परमेश्वर अब लाना लाना थुजिसे तगै सबैभन्दा ngacha अनि यहाँला दानियल आशाङ दानन लाना लाना थुजिसे मुला yang जम्मन दुगो दिक्सिमान तिरम यहाँला आशाङ द ताली रासिमान थुजिसे फुलिए अनि परमेश्वर दानन हालेलुया साँच्चै नै परमेश्वरलाई छुन्बो वचन अनि तिनीलाई वचन चाहिँ विवरण तिनी yang mila lichaen तर yang licha da जम्मन मिदुगु खादोजी हालेलुया अनि थे यङलाई विश्वास से हालेलुया त्यन्दबसलामा तिनी यङला देश से यङला जाति से परमेश्वरला प्रेम द जाजा चाखब लाबरी आवश्यकता मुला हालेलुया त्यन्दबसलामा तिनी यङला लिचा दा थे यङला जाति गरे दा यङला देशला मिदुगु दा यङसे न्यय दोला दारेम यङला लिचा